Najznačajnija arheološka nalazišta u Pirotskom kraju su Pirotski gradić i Mađilka. Pored ovoga, vredno je pomenuti istraživanja na lokalitetima srednjeg toka Visočice i Petlji, južna strana Sarlaha. Pirotski grad se nalazi u jugozapadnom podnožju obronaka Stare planine na levoj obali Nišave. Gradić, kako se još zove srednjevekovno utvrđenje, smešten je na spoju severozapadnog ruba prostranog Pirotskog polja sa masivom Belave. Njen najstureniji deo je krečnjačka greda Sarlah. Burna prošlost ovog malog prostora, nepravilne elipsoidne osnove, obuhvata vreme od neolita do danas. Konzervatorsko-restauratorski radovi praćeni su arheološkim istraživanjima. Početna faza života na gradiću potvrđena je slojem neolitske kulture Bubanj Hum. Na osnovu keramičkog materijala izdvojene su dve faze. Stariju karakterišu posude ukrašene urezivanjem, impreso ornamentima i razređenim barbotinom. U mlađoj fazi, osim prethodnih ukrašavanja, koristi se kombinovanje urezivanja sa ubodima ispunjenim belom inkrustacijom i kanelovanje. Sa ovim otkrićem Pirot postaje jedan od retkih gradova u Srbiji sa 5000 dugom prošlošću. Nakon hijatusa u bronzanom dobu, otkriven je značajan horizont gvozdenog doba. Pronađeni suhusozid verovatno predstavlja odbrambeni bedem. Po svemu sudeći, ovaj prostor je korišćen kao manja gradina u vreme starijeg gvozdenog doba. Sljedeći značajan period zastupljen na Pirotskom gradu, bogat arheološkim materijalom, vezuje se za rimski Tures i ranovizantijsku Kvimedavu. Pri vrhu stene fundirana je delom očuvana kružna kula Motrilja. Izgleda da je tada Pirotski grad bio vezan za utvrđenje na stranama Sarlaha i utvrđenog naselja na Pazaru. Najmonumentalnija gradnja na ovom prostoru je srednjevekovna trodelna građevina. Gornji grad je na vrhu stene sa donžon kulom i zupčastim bedemima. Srednji je stepenasto spušten na jugoistočno podnožje stepe u obliku polumeseca, dok je donji smešten u ravnici opkoljen zidanim vodenim kanalom. Za gradnju bedema obilno je korišćen materijal sa rimsko-vizantijskih ostataka u neposrednoj blizini na Pazaru i Sarlahu. Mađilka. Lokalitet Mađilka nalazi se na blagoj južnoj padini Sarlaha, udaljen oko 500 metara zapadno od Pirotskog grada. Na Mađilci je otkriven manji deo nekropole spaljenih pokojnika sa urnama na prostoru od 200 metara kvadratnih. Na Sarlahu i gradiću, istočno od lokaliteta, konstatovano je odgovarajuće naselje i gradina ovoj nekropoli. Tu je pronađeno preko 40 grobova grupisanih u 7 kružnih kamenih konstrukcija prečnika od 3 do 7 metara. U njih su polagane 4 do 6 keramičkih urni, pa se verovatno radi o porodičnim grobnicama. Ostaci spaljenih pokojnika stavljeni su u keramičke posude urne, koje su većinom kruškastog oblika. Oko urni i u njih polagani su prilozi od metala, bronzane strelice sa trnom i tulcem, zatim noževi, igle za šivenje. Nekropola verovatno pripada kulturi Donja Brnjica, Gornja Stražava, sa jakim uticajem Paraćinske, Medijana grupe i kultura Zapadne Trakije. Ona se datuje u vreme početka zadnje milenijuma pre naše ere. Na istom prostoru gvozdeno-dobne nekropole razvijalo se mnogo kasnije prigradsko naselje kasno-antičkog Turesa i rano-vizantijske Kvimedave.